Murigo uyu wa kairi ni wa ngunia ngiri 4,660 cia fataraisa muthemba wa NPK na kuringana na mwandiki mukaro ruvongererwo kuri o mathathaiti Millicent Wanja fataraisa ucio ni gukorwo gikinyo vakuvi na arimi kuvitukira mathito maria marotetwo ni thirikari ya county na area nene. Na umuthi tura expecting fataraisa ngiri 4,660 ni gukinya guku umuthi. Na umuthi peke yake tuvesanite fataraisa ngiri 1,160 na fataraisa iria nyingi ithire Kagari South tundu ku turerangi manevo tire kuthikuo wanakoga ni twisi arimi onthe Kagari South matinagia fataraisa tundu demand ya wera inene. Kiaria kiamukira fataraisa ucio Wanja akanyariria muoroto kuvari mi fataraisa ne kumavotithia kugena irio cia kuigana uko kiuga muoroto ucio tutwika gukinyanira nge kura arimi ni makwambia kumendia kwi arimi aria ingi na vuri biashara matuka. Ugu ningeenda kuimiza arimi na societies cia kawa kuria arimi me registre fataraisa ino aria manyitite voucher na twina ma society ciothe ni nyitu voucher maoke maridim na niguo arimi etu mavote kuvanda in good time. Wananginya individual farmers aria mangikora mena vouchers ni maoke maridim guko serious board na niguo mavote kuvanda in good time. Akoro kiuga ni mararutanithia wira na wabici ya wathani wa matura na iria ugitiri niguo kuvura na mambruka maria makoretwo makiungumania fataraisa iyo na thogora wa nthi na vuvari kwenderia arimi mamekirite maratathiri mengi na thogora wa iguru. Ungikora kwina andu mareciria uvoro wa kubruka fataraisa ino turenda kumera ati thirikari macho muno tundu turenda fataraisa ino ikinyire murimi na mbei iria tweririrwe ya 2,500. Makiria no guo thithiria mitaratara ni umbikitwe ya gukinyiria arimi fataraisa top dressing Kavinda Kaivo. Season ino tutianyitu fataraisa ya top dressing and Her Excellency is still going out of her way to make sure that fertilizer ya top dressing ni akinya na kugua arimi akawa tungienda kumwira wa baria muri mugie na ukiririria. Vandori Vakameme TV ni mwana wa Majimbo, country ya Embu, ni Beta Dennis Fundi.